paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nangan paray. Saan pa nakaluto ni Banang? Sika, nangan ka. Ay, siyempre mo ta. Kita maging ingata kon. Nagsapa kayo na nangan? Naimas kami tisindami paray. Oh, imbag man. Ay, sus. Karnay nga dalawag na akarnay. Ha? Karne with karne? Uwi na. Pasikat? Pasikat ay atikas yay. Ibagbaga laang matipod na. Da kayo ngay. Anya tisindayo ngay. Agpampanunot kami pailang. Di naktumot pinadigwan. Antay, nakaluto kan? Ay, awan to pa'y mapanunot na nga iluto. Umayak ko mamakipangan. Apay, di mo nalabsan anak katugaw ijerwar. Nalabsak ngam kasla sa anak mo't anak kita. Nakamuleng-leng, mate. Ay, agpampanunot at iluto na. Ay, dayta, ti pampanunutan na. Ay, sus, nagrigat agpanunot iti sidaan. Agproblema akto pa'y. Ay, kasano kayo nga ta matulungan? Ay, dakila problema. Amukaon! Tulungan kayo nga agpanunaw. Ay, sige, tapno talo tayo nga agpanunot. Apay, sa dino tinagkapuan ba daw? 5 basak lang, di tabalay da parinteng. Na, kalkalpas mula ang anangan rimwar ka adagaws. Ay, kito na. Napan ko mo pinasikatan ni parinteng. Na, tanya ko mati maipasikat mo kunkwana. Impasikat ko man, tinaimas sa sindata. Oh, di ka lamabain. Day talangan, timapan mo ipaspasikat. Wain, kaya't ko gayam nga umapal ni parinteng. Permite apal na ko nakingkato yan. Na, apay nga inununa anak ngay. Anya, inununaan na sasawumay. Kano planok mo't apa-apalan dagiti ko kumaray. Ay, kahit papalam lat ta ida Papalan ta amin ida. Nagmayatin a plano ba daw? Uncle Enteng. Oy, Uncle. Ay, di nakman disturbuan ta ni. Agpampanunot at iti sidaan. Ay, nagrigat mo't gayam ti agpanunaw. Ay, agpampanunot kamit lang aya. Kaya't kayo nga atulungan nga agpanunot kini Antibanang. Anya nga tinapanunot mo? Awan? Ha? Ay, di ka bulbulontaryo nga agpanunot, no di ka makapanunot, no awan ti panunot. Ay, nagrigat mo't gayam ti agpanunaw. Sabi ko sa'yo, sidaan lang, narigat a panunutan. Marat, maangot mo ka di jay lutlot wag asidaan. Wan nga rod maray. Imbag ka na kayo kanikabadong tanaimas manenti si daon yaw. Ay, gagangay na amaray. Di ka pa'y mangipadigaw. Kasano ngay dagiti aso kan po sa may. Alangan mo't asaan mi apakanon eda. Ay, problema klata ti si daon mo. Saan mi a problema day takin ni badungkaw? Wan tatay ko nam nga ro daon akanayon anaimas ti si daon yaw. Kahit pudno mga main, maray. Apay, saan ka mamatay iti ibagbaga? Mamatiak ngamjak amo kadagiti dadduma, kas ka ni Maribanang. Apay, saan amamati nga ta ni Maribanang kanyak? No maminsan nga main, subsubra am tagsasaaw. Saan ko matasubsubraan? Nagado ti inaynayon mo. Na, kasta kaya maray? Saan matikona? Ay, agawid akaw, tanay. Ang mga no nagbura ka, hindi lutlutwag anaimas asidaan, may. Ay, saan ka nagpanunot di tangkal? Ay, kanayon naklatan ako silapan ni Antim. Kahit kanayon kamit ngamin anak kami suaut. Asino mati saan nga agmisuot no dinengdeng ti sidaan. Mawatan ka, Uncle. Sakto pa'y. Naumak mo ta ni tikas ta asidaan. Pasipasikatan na pa ni pare badong. Kat pasikatan mo ta. Ha? Andat ipasikat ka. Awan ba? Ay, sa bagay. Awan pa'y kukwarta. Uray sakto pa yung gail. Awan mo't makukwartak. Nagpadpada ta. Nyanti ba nang nga tangay? Ay, pangalaan na ngay.
Jakto pa'y maikan iti igatang na iti sidaan. Iso ako silapan na kun. Anya ngay tuyeng. Nalpas kan ang nagpasikat kadag iti kukumaren. Wala. Kat ay na. Kasta unay ti apal da sika. Sino mo nga mingay, ti saan nga umapal? Naglakad ang umapapal. Sumarunuak mamangarod ang mapanagpasikat. Mapan ko man paapalan ni Parinteng. Wen, nakita kat ang nakatugaw di ta sango ti balayda. Ay mapana mangarod. Ninay, apa tumakdir ka ngay paray? Nakita naglahan nga sumungad, tumakdir ka. Agawid akon. Ay, aguray ka pa'y mo ta. Tugaw ka pa'y nag-istorya ta. Anya nga iti istoryakan ka. Nawan ti istorya, siya, kat adda istoryain naking ka. Anyat istoryaem? Amom ka di paray. No anya ti sindami itay, kinituyang ka. Amok. Anya ngay ngarod paray. Sige man, pugtuam, no talaga matlangan na laing ka. Karne nga adalaok na akarne ken ada sabaw na akarne. Ay na, naglaing kan paray. Nagpaspasikat ka manan. Dakis ayamit ti agpasikat, no adday pasikat ka. Agpasikat kan tumit paray. No dan tumit ti pasikat ma. Kapitan, nakapilamot ni Kwarog ije paradaan. Bayam at kayat na ti agpasada. Kano si Madut ide, kung saan ang nagpaspasada. Ada siguro inspirasyon na abalasang. Ay, pangal daw manan, Kapitan. Anya ngay ti si daon niyo kan ni Maribanang. Awan Nay, ika na nagsadot kamat ngamin kanong agbangkag. Day tala ka no honorarium mo ang nagbasay tinamnamaam. Jakto pa'y masangot ti agdigos. Day takit agbangkag. Una yan. Aldaw gaya mo na. Ay, badong! Bumangon kapitan, taumay kaagkapain. Ay, nagsakitan to sakak. Limtag mo tayo. Abangay. Tuyang! Umay ka man ditoy! Kuna, bumangon ka di tanta. Anay. Anay ko. Yan mo din makatadal. Nasakit to'y duwa sakak tuyang. Anya tinapasama. Ay, agsakitak sa amin tayo. Abay ngagsakit ka. Kit ka na yun mo't anaimas ti sinsidaan ta. Anay, agsakit akong tuyang. Sana ko na makatakdan. Anay, kawan na yan. Apay, Marituyang. Anya tinapasamak ka ni Badong Mau. Ay, diyan nga rod ang mumare. Tasim makimulatan ti saka na nakareng. Ay, delikado day ta. Saan ka abot-bot ngayon, Maray? Man-mano ti agbiag iti kasta. Ay saus, saan kamot ngagsao iti kasta, marikwanang, tanay, ag nernervyusa kaun. Podno, Maray. Nakaamamak ti kasta sa kay. Ay, saan mo mati na pasarunwan, Maray, ta talaga ang makapadanag. Saan ka abot-bot ngayon? Ngamay na, talaga ang nakabut-butang ti kasta sa kay. Ay, agawid akman laang tapag nernervyusan na mutan. Angkal! Ayan, Mau! Dito si kiganti balay kag pampanunot. Agpampanunot ka manain. Anya manin nga tatsidaan. Adan solusyon deta problema, Mangkal. Makitam day tayo. Kwarta ti ipakpakitam. Napasadak day ito yung Angkal. Igatang tayo iti sidain. Ay, sus! Naglaing kan nga agaramid iti solusyon. Palakpakan na nga rudin na. Sige, palakpakan ka. Naglaing ka na ka man niya, Angkal ka. Una. Ay, apay ngagpalpalakpak ka paray. Ay, umay ka paray, tadwa ta amang palakpakan ni Kwarog. Tapay palakpakan ta ni Kwarog. Agpalakpak ka pa'y Tasong batak madamdamat ti saludsod mo. Ay, kit mo na. Apay palpalakpakan tayo ni Kwarog paray. Ay, sung bata mon Kwarog ti saludsod ni pare Badong. Gaputatan kwarta nga igatang may tisidain may tatabadaong. Ay, kastaya. Nagpasadak nga may. Ay, katingkay nga ron agluto na, tamakipanganak may. Ay, saan? Nag-iimas tisidaan nyo, kaya di ka pa'y agiparano. Ay,
Ay, uray siyak maray, katagsakitak mo tun. Uray si ka, apay ngay. Ay, agsakit to'y sikat ko. Tumang, ay, amin asusuop ko. Nasakit na amin, maray. Ay, apay ngay akasta. Mas daaw kami nga rudkin ni Badungkaw. Tanai mas matakan ayon tisidsidaan, may. Wun nga raw da. Kanayon akarnay ako nam. Ay, si ka ngay, maray. Adda ka di marikrik nam. Awan. Apay ngay, kano pasaray marunggay lang, matisidsidam. Naa? Kasanom nga amo akanayon amarunggay tisidsidaag, kadya mo'y istoryaan kan ka? Ambok tatunggal umayak makiistorya dito'y tersinam. At dalat na nakasingat agrin di tangipon mo. Naa? Apay adito'y pa'y matruwarte pagpalpal pa amang kail. Kitap no makita nak ni Pari Badong Saan na ka makita? Apay asaan kat kanayon arumor no malpas amangan tap no pasikatan nak. Kit no nasakit ka no tisa ka na. Sana makapag na. Nagkuna? Ni Nana Tuyang. Ha? Kinuray ka no ni Nana Tuyang. Agsakit may. Agpadada? Unang kail. Ay. Isu ka si damay. Ay, madigayam no kanayon anaimas ti sida. Paray, umayak man dumawat tulong king ka. Anya klase ti tulong. Uray anya latan tagsaksakit kami adwakin ni Tuyang ka. Anya nga tati maitulong ko kun kaaya. Imposible asaan na kami matulungan. Ket sikat ti kapitan, paray. Jak nga rod amaw ti klase ti tulong nga ited ka. Ay, amukon! Balakadan kalatan! Anya? Anya ngay kung mati maibalakan mo kada kami, paray. Ay, agdengag ka. Saan agaputa ka na yun anaimas, tisidsidaam, kat saan kan nga agsakit, oh. Ay, winsa, paray. Kan di ka agpaspasikat. No agpasikat kayo, mangted kayo. Ay, kastaya. Wen! Aramidin nyo dayta. Kita, agimbag kay adagos. Nang runa, no agsida kayo itinatnatang, saan apuro karkarni. Ay natatabadong kan na Tuyang, madingamin tinapasikat. Kan agsida kayo itinasustansya, tapno saan kayo nga agsakit. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.